Delareyville ke torotswana ya dipolase mono Northwest e setse le sebaka e na le dikgwetlo tsa tlhaelo ya metsi mme mathata ao a ntse a etegela le go ama baagi le dikgwebo. The cost that some of them have to pay for the privately bought water is around 10,000 rand a month. The municipality is completely failing in supplying bulk water to the town. Baagi ba re bothata jwa metsi mono ke tlhoba boroko mme ba re maiteko a bona go bona tsereganyo go balaodi e padile. I'm mo location at all metsi ga tswe. We don't know what is the problem. Ditepe ga di tswe metsi gore ke ditepela ka go nna fela mo location ga di tswe metsi. Kgabagare mmasepala wa Ngaka Modiri Molema ko ona o rweleng maikarabelo a ditirelo tsa thebolo ya metsi go akaretsa le kwa Delareyville. Santsane gore shinwa metsi me re la gore gona go cover all consumers due to demand, but generally re solhala gore go hela ga mahelo a beke metsi a tla ba le gone go Delareyville ba go Delareyville ba tla ba gona kry metsi. Fela mmasepala o ikanne gore e tla re mo nakong e sa fediseng pelo mathata a tlhokego ya metsi a tla bo a ile bokhutlhong mme le fa go ntse jalo dikgwebo tsona le baagi ba tswelela go amega. Mpho Lepedi wa dikgang tsa SABC mono Delareyville.